ثم إلى روح آبائي وإخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء حلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته والوالد أحمد الله وإخوانه ثم إلى رحمتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Jabir. Wa an Jabir lan saking Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala kha'inin wala mukhtalisin wala muntahibin qad'un rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhaha at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Laisa ora ono iku ala khainin ing ngatasi wong kang citra na pelacut khain pengkhianat mengkhianati atau pengkhianat khain wala mukhtalisin lan ora ing ngatasi wong kang cupet menawi makna nang kamus mukhtalis nika banyak wala mukhtalisin lan ora ing ngatasi wong kang ora ngelunasi utang. Ini kita termasuk golong orang ngecok tapi kan benih mundu tegela benih kalaban cara ngecok tapi kalaban cara utang piutang cuma tak gelem nyaur. Ya ini kenapa? Orang yang tidak mau melunasi hutang berarti nggih mukhtalis. Wala muntahibin lan orang yang ngatasi wong kang ngerampok. Depada nika. Depada ngerugiaki orang khain orang se pengkhianat mukhtalis orang yang tidak mau melunasi hutang muntahib orang yang ngerampok. Apa saya tak wajib qat'un ngetok tangan. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa Ahmad Imam Ahmad tapi ning khain tibi niki banyak penjelasan. Nah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu arda dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan orang-orang saya tak wajib ketok tanangah bila melakukan kejahatan niki beda telok. Khain, mukhtalis, muntahib. Khain, mukhtalis, muntahib. Telok orang nikah tak wajib gotak, tak wajib ketok tanangah. Berarti si wajib ketok tanangah sira, orang singi ngecok. Walaupun aneka telok nikah bagian daripada ngecok. Termasuk tretan ngecok. Ngecok andik tretan ki ya, nipu, gendam, ngerampok. Napa boleh? Kini termasuk sebangsa kelaban pencurian cuma modus lain sehingga telok ni kata wajib ketok tanangah tak wajib ketok. Nah, karena lafata umum khain, karena lafata umum pengkhianat. Khianat ni kebanyak lafata umum
Karena nengkak dinto berkaitan kelaban pemotongan tangan, maka khain nengkak dinto khususaki yang kipeneka orang se khianat dalam masalah ngincem. Jahidul ariyah khain, wala yakhfa anna hadha amun likulli khain. Sebagian ulama ada Arya saya maksud pengkhianat edina adalah pengkhianat otang piotang, masalah minjam meminjam, pinjaman. Beda orang nginjem, beda pengkhianat ni kebanyak khianat matah beda. Khianat matah beda. Matah ni kemun alerek juga ni kocak khianat. Matah mun ajling bareng sene bene khianat. Tanang juga bisa khianat. Berarti pengkhianat mata saya ajlingan dah bareng saya haram aneke kocak khianat. Sehingga ning hadis nikah orang pengkhianat aneke tak wajib ketok tanang. Nah cuma sebagian ulama ada khusus ning pengkhianat masalah PC, masalah obeng, aneke wajib ketok tanang. Wa yakunu al-qat'u fi man jahada al-'ariyah la ghairuh minal khawnah. Karena beda khianat dikhususkan dalam masalah minjam meminjam. Maka orang sing nginjem bareng terus bareng gele esare yakni epentah terus orang gele angas. Tak gelem membeli, padahal bila janji nginjem pas terus ko andin. Dan ini pengecualian dari ulama. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila annahu yukhassul qat'u biman ista'ara ala lisani ghairi mukhadi'an lil musta'ar minhu thumma tasarrafa fil 'ariyah wa ankaraha lima tuliba biha. Fa inna hadha la yuqta'u bi mujarradil khiyanah bal li musyarakati sarik fi akhdhil mal khufyah. Kasus lain mun beda orang pengkhianat deka orang lain, pengkhianat dalam masalah merugiaki orang, nika tak wajib ketok tangan. Tapi ada pun ulama, ba'dul ulama nika ada khusus untuk pengkhianat semukhadi' senipu deka urusan pinjam meminjam ngincam sepeda motor berempah saare atau berdua are oleh telo are sehari sepeda motor kematang sepeda motor harap dia lo benar kan ban ngincam kok benar parlo enjak tapi beli ya bingkok. Nikah khianat nikah sebagian ba'dul ulama khusus ning nikah kita tetap wajib ketok tangan. Adapun khianat selain sobung hukuman khain nikah wajib napa ketok. Yakni mun janji khianat, mun ibri amanah khianat, mun ibri amanah khianat. Beda orang ngepatoren pesen masjid. Tinggi taki ngebela tak ada, demam tak ada, elang lemah elang sampai bungko. Oh tapi demam kau tak tahu kok khianat. Napa mon pacet masalah doman benih. Mun beda orang khianat de orang lain, napa khianat nikah? Mun bahasa maturan apa khianatnya? Pada khianat nih, khianat. Nah khianat lain. Mun ibri amanah khianat. Pejabat khianat masalah. Janji bilang jujur, ternyata tak jujur, tak wajib ketok tangan. Mun khianat nikah. Khusus yang khianat masalah PC. Lah nikah saya kudu ketok tangan. Contohnya nginjem sepeda motor, nginjem HP, lah terus tak gelem beli padahal bareng beda dengan cara angas, jahid. Yajhadu, jahid, angas. Ada remah kake. Letangan dek tina masih din ban. Tak beli bingkok. Araba kake. Orang yang saya ngani berarti khain nikah saya ketok tangan. Adapun pengkhianat saya lain enten tak wajib ketok tangan. Beri amanah, patoroan, khianat tak wajib ketok. Walaupun betul-betul khianat.
Tapi sebagian ulama karena lafadz umum, setiap orang yang khianat ro ketok tanah. Karena lafadz ngakui khainun. Napa tak wajib ketok tanah. Sebagian ulama tak wajib ngetok tanah. Laisa ala khain, tak wajib kang ki orang yang khianat apa qat'un ketok tanah. Mun bentuk khianat. Tapi sebagian ulama enten. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila annahu yukhassul qat'u biman ista'ara ala lisani ghairi mukhadi'an lil musta'ar minhu. Kecuali dalam masalah khianat, masalah ngincem khusus dia. Ngincem barang orang tak bebeli. Kelaban jahat, jahdul ariyah, jahat ni ke lafaz jahadah, maknana angas. Tak gelem mengakui bahwa abang ngincem. Pacet niat tangala dinoreng keng cuma cara nak modus mukhadi' kelaban cara nipu ngincem mun cara namangken apa ya sanji ya sanji pak rolah ngincem tak bebeli masuk ngecok kan tak ngecok kan ngincem saking tak bebeli terus dari mau koma tak wajib kedok tanah. Yang ngincem sampean ngincem ditetangkan siapa beli. Muntusan dia pancet, keng tak wajib ketok tanah. Tetapi sebagian ulama, dhahaba ba'dul ulama khusus dalam masalah pinjaman nikah, terus orang gila tak mengakui tentang barang saya ngincem, tetap wajib ketok. Ada kalau saya sanji pak, nggih, sanji. Kan toh khain. Lu kok tak ngecok ngincem kok. Masa ngecok orang sanji kan ngincem, keng tak bebeli. Ngecok secara halus. Lebih halusan boleh. Kicecel leki malai manfaat. Wala mukhtalisin terus orang tak gelem nyaur otang. Napa jangan gula-gula? Bener. Mana apa mukhtalis? Wong kang cupet, ya. Orang yang tidak melunasi hutang. Juga sami ini kan bagian dari ngerugi orang. Kecoh ate keneng, tipu teh keneng cek pinter lah. Teh keneng deng-gendeng sekali. Akhirnya, anu bela. Gente cara, dari majaran otang. Kau tangan kok, anu mas-las datang operasi ya. Niat tak ilna kerana dong, kau bukan tak guru. Operasi apa? Operasi masker, operasi betul. Kau tangga pesen kok, kebe apa? Anu tang keluarga ngelahiraki ya tadi pesen soal nangis. Modus sepacet nih buat yang cara otang. Berapa 10 juta? Oh iya. Orang yang bagus beri 10 juta. Bila banyak orang? Tanggal 30 bulan Agustus rialah. Oh iyalah. Oh September lah, iya. September tanggal berapa? 30, iya wis. Dapat tanggal 30, taki kemah. Tanggal segame. Kemarin bulan dia. Dapat tanggal segame. Kemah kita hanya orang. Tanggal 10, itu sore penanggalan toh. Ya sore bese. Terus orang dari mana? Mun kata dia, tak wajib ketok tanah. Tusan lagi wajib membeli pancet nikah. Hakul adami nikah. Lanyama ngerugi orang lah lain. Kula ne tele sakrosak bi sek yo tangoreng mah. Reken la coran-cor bi sek yo tangoreng. Tele penter bi sek cokoco. Asal kok tato pa apa sih kok penter. Arab mah penter. Sekude cokoco oreng. Moro penter bae sekude cokoco. Nanya cokoco bi oreng. Nah. Jadi orang mukhtalis, orang autang terus tak nyaur otang, tak wajib ketok tanah. Nah, polan bini aja ngecok. Kulo kemarin nolong orang. Selama tahun saya kabongkor. Otangnya berapa ban? Otangnya 5 juta. Macam benyan kebenampan, nutupan, kulo tegang nih guys. Dia lah. Engkau ngotang nabaan kakek tau samri apa kan kok tau saji sensi apa lah engkau tak ada ke sensi nabaan kanca bi gula bilan
Abi tak ketemu ndak kantong. Mula abi tak ketemu nak je lah berdepa apa. Oh, dia bela, bukan ben kan tak pati jauh, ben ya terakhir nah ngebe pese 5 juta sepedaan ben sabar dina. Can gula. Banyak kiki puruan bayi. Berina sepedaan ben sabok ning garasi ro kontak kakek beh. Engkau tak ada sepeda nak kakek, tang sepeda gayaan, tang sepeda habis sepeda nak kakek. Kok todu sa sepeda din ben jajan gula. Engki, keng sampai lopot ya, kok tak nyari ben. Sekalian kok nyari ben. Sekira ben lah anu rela janji ben bila. 5 hari, cek 5 hari lah, petong hari seminggu lah wis. Engki, Jumat ketemuan Jumat. Pon Jumat dia tak ada. Kemis ketemuan Kemis. Kemis dia tak ada. Telepon pertama masuk, maksudnya tak masuk. Telepon tak masuk, WA tak males, centang situ ngedok tak centang 2 sekali. SMS tak masuk, ada laporan. Demo orang kerjaan kula. Tetap kula WA kula terakhir je lah. Kakek mun tak datang kasih esah. Wallahi ku asumpah, sebenarnya kakek yober. Tahu saya nyaur kakek lah, keng sebenarnya kakek yober. Tidak lah tak apa-apa kok malah gagah. Ngober sepeda aja kok gagah. Jangan gula. Tak buka sampai sore. Maghrib dak kantor ya. Aduh kula nyono tolong ki antar dak robulu mertua tak tahu jiang kok. Pokon esah ober kok aja. Kula tak mangki sepeda tak ngurus jiang kok tak tahu jiang kakek lah kadu kakek dak engkok kakek bengal de. Bejen tarik minta sapa ora. Tak matiin HP di jangan gula. Akhirnya aja orang sing ngotang ini saya salah. Akhirnya terakhir kan jasa santren ke daro bulu ngejam sepeda aku lah. Pokon kan kita ada kantongnya bisa 5 juta. Mulai, cak benak boleh. Kakek ngocak kerong ke ngotang kakek jangan. Modus. Mun secara hukum agama tak ketok tanang. Tetapi itu sana orang si otang tak nyor otang. Ada buah kitin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-mayyitu fi qabrihi maghlulun bidainihi la yafukkuhu illa qada'u dainihi. Al-hadits Abu Kamakol. Mayit nikah ning dalam kuburna borgol kecek. Bi otang. La yafukkuhu illa qada'u dainihi. Walaupun ia halna benar tak bisa selamat. Pedetang ulama sebat hebat untuk atu-aki orang enggak nikah. Tak mungkin. Dan Kanjeng Nabi tak gelem menjengaki orang yang di otak. Kanjeng Nabi tak poron. Polan mayit ini kan di otak Rasulullah SAW tak poron nyolate. Karena percuma kok menjengaki ben atu-aki orang dia tapi orang dia di otak. Tak poron Rasulullah. Baru kemudian beda napa sahabat Abu Bakar Siddiq senangkung otak nikah baru Kanjeng Nabi poron nyolate. Bener belir ya Kanjeng Nabi. Mereka ada buah kita ulama ad-dainu syainuddin. Ad-dainu syainuddini. Ad-dainu orang sia otang. Syainuddini agama ni kecacat. Cek seneng otang. Sen di otang menter tuli kelar nyaur otang. Mulai nyaur menter tuli nama otangan boleh. Ya keng betek kakek betek otang. Seneng kredit pancet. Khusus bumbu, waduh mau kocak ngeding kredit wis. Sini dapur aja ada selunas sekali. Bocon cerok sebuah kaler. Ya mon ano sebriyer kena mon otangan ya ditinen kok otangan bela. Ting bojone nyetor ada neng dapur tak masak. Kita wajib ketok tanah mon beda orang nyaur otang. Wallahu alam mon secara hukum napa hukum negara utang piutang ini kenapa beda pasal? Kati tak ada masalah. Tapi mon laporan orang di otang tanpa disertai bukti-bukti sekuat, jak saja sobung nih sobung pasal. Secara agama tak wajib ketok tanah. Mon pacet, napa modus segala, napa tak gelem nyaur otang. Benar termasuk zalim orang nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal aban ghani mampu, zulmun, zalim, haram hukum. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda hutang padahal dia tadi itu mampu untuk membayar hutang. Beda keng di alasan aduh tinerapan apa saurakin karo pese tedung. Lom pese orang pese tedung masih melongker letih nerapa.
Gimana wajib nyaur, wajib nyaur. Nah, dalam nyaur otang nih kah? Esunaki si otang gila, abri bebunga. Beri otangan berapa 5 juta, ngebe. Gula berapa kilo, deh lah. Jadi seneng reng otangi gak sah. Ben esunahaki untuk mensegerakan nyaur otang. Masih tak tepak kita ada pak kebejen, tapi pun aben mampu. Loh, kan ki orang dua remela nyaur, alhamdulillah berrezeki. Cek pas ngepas haki mau nyaur otang. Nah, orang sing ngotangin cek repa-repa apa, cek sama pemenete beri kimpon king kang goreng sa otang bengebe. Ngebaturin sasak. Kenceng sebenarnya otangan. Solale taki gentelo kalih. Kita nggih apa-apa, ting nyaur pas jerik-jerikeun tok. Ya sang sing otangan. Nah, terus wala muntahib. Nah, ini kan ngeloncat, wala muntahib. Nah, terakhir wala meneng syaran muntahib ini gede budi. Ning nika. Wala muntahib. Ah bener, wala muntahib ban orang ngerampok. Ngerampok ini bener bagian dari secara samar karena terang-terangan reng ngerampok nih kan. Nah, ketok tanah mengambil hak orang lain dengan secara samar, secara khufyah. Ini kan mana? Sarik ngecok. Nah, sarik ini ketok tanah. Reng ngerampok enten. Wala muntahib lan ora wong kang ngerampok opo sing ora ono qotun ngetok tangane. Nah, jadi orang sing ngalak kelabuan secara terang-terangan nih kah gosop. Termasuk ngalak di noreng. Tapi gosop ngalak banyak orang. Kelabuan cencik bebeli boleh gosop. Nika cuma tak wajib ketok tanang orang sak gosop gele ngakui sarong orang. Wong karo sarong mode bo, sarong BHS ria. BHS mun sebagus itu para 3 juta. Loh, ngecok gak kenjeng kok nginjem. Nginjem apa jeung gosop. Asamuna sana salata keng salat orang sing gosop pakena tak terima dening Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaian gosop. Agesap jangan bahasa naring batur, agesap agosop ngangkui hak orang kelaban secara terang-terangan. Lain bareng sarik gosip, sarik orang sing ngecok di noreng kelaban secara samar niki si wajib ketok tanah. Ngerampok kadang-kadang masih ngerampok ngebe senjata api ternyata benih senjata api ongku, benih pistolongku, tol pistolan. Benih pedilongku, huta esena aeng dil pedilan. En main anak-anak. Nah, jadi orang serah wala muntahib orang sing ngerampok neka tek ketok tanah. Lah iya masih tek ketok tanah jak nyecel. Seneka. Lah neka wallahu alam apa adapun rahasia kipun neka kampunan dari syariah dari agama. Adapun orang ngecok pandangan, mencuri pandangan, masih ngecok tapi mencuri pandangan, ya tak wajib ketok. Musarakatun nadhir. Beda kan istilah curi-curi pandang. Ngecok apa? Ngelapor hakim. Ngecok apa? Ngecok alerek engkau, ya tak bisa. Curi-curi pandang, ya. Senduk rek-rek. Kambi nonduk alerek. Nah, neka musarakatin nadhir neka beristilah musarakatun nadhir. Orang yang mencuri pandang. Curi-curi pandang neka tak wajib napa ketok tanang. Otaba khainatul a'yun. Lain bareng khainatul mal. Khainatul a'yun juga tak termasuk khain yang gak dinto. Walaupun lafata al-khain a'am, umum. Neka umum. Dan kadang khianat nikah fi ghairil mal bisa terjadi, bisa jadi khainatul a'yun, pengkhianat mata. Pengkhianat mata. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan beda orang Rabu atau datang dak majelis Sayyidina Utsman bin Affan terakhir lambat. Sayyidina Utsman ada bu. Siapa ki buru mata nasi khianat? Asli ke orang bine maksudnya. Tak kerja terus dibudin. Duh. Enggak tahu Sayyidina Utsman. Nggak tahu Sayyidina Utsman cek engkau kiburu ya tang mata khianatul a'yun engkau dia melakukan pengkhianatan kiburu kiburu datang jangan Sayyidina Utsman melakukan pengkhianat mata nak aciling da orang bini lain orang ini gak tanya ke Sayyidina Utsman awahyun ba'da Rasulillah
Apakah beda wahyu boleh sembarang kanjeng Nabi mak tahu. Jengkok orang melakukan pengkhianatan. Maka Sayyidina Uthman ada orang mula berseatena sekelas Sayyidina Uthman bin Affan tahu dak tung situng orang yang melakukan pengkhianatan, dak orang piapa je tahu. Oneng libelin Gusti Allah ni kawan beda orang duk menondu anu kruk mungkru anu kadang oneng mencep. Tahu kadang walaupun secara mutlak tak mungkin oneng tapi kasyif pekaton tanda-tanda Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga orang kata Sayyidina Uthman sampai orang ni katanya apa beda wahyu boleh semarin kanjeng Nabi mak tahu jangan kok ngelakukan khianat. Kimun mangken masih bedeng ki wallahu alam ki mungkin lebet cara jin apa tak ngerti mun kalau Sayyidina Uthman ki benebek nebek pacet oning de orang nikah. Nah orang mula berseatin neka oning sebereng kalir bereng saya tak katon bisa katon. Orang mula berseatin bener bereng tak mungkin kanjeng Nabi sadebu laula anna quluban laula anna syayatina lam laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya ati-ati manusia ni ketek kuasain bi setan bi nafsu maka niscaya manusia gelek atin bakal tembus akan bisa memandang kerajaan sedang atas langit dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Karena kulit sampean ni kepon tak tembus ke langit, tak takut dek ke gaib, ke neraka tak takut ate. Karena apa kemenyantusan ni kan. Seandainya orang gelek bersih atina lanadharu ila malakutis sama, bakal menyaksikan kerajaan-kerajaan yang langit. Allahu a'lam. Nika dadi orang si tak wajib ketok tanah khain, muntahib, mukhtalis. Pengkhianat, muntahib yang kita neka perampok, terus sira muntahib ngerampok, mukhtalis orang si tak gelem nyaur otak. Nika tak wajib ketok tanah, tapi takzir ya harus bedal efek jerah ni kudu mata asine diki banyak korban boleh. Nah, wah ni kiki banyak penjelasan saungkuna. Karena orang mau ngecok ni lumrana orang ngecok ni beden ning tempat si rahasia. Masuk ke bungkun orang ngecok ni Jadi tadi alasan, mau gosok kian di alasan. Mon orang ngecok ni pun masuk ke bungko karena mengambil sesuatu yang disimpan, khiriz. Bungkon orang yang lebih dari cendelo, pas ketemu di dalam, demak bon, matamu lebih cendelo, yang ngecok. Lah orang nggak ni keketok tanah. Karena ampun mengambil sesuatu dengan secara samar, terus ngalan kelak sesuatu yang disimpan. Simpen ponan keng kecok. Lah mon se lain aneka. Kelaban cara otang, kelaban cara ngerampok, cara kadang masih tukang rampok kan punya orang. Mungkin rampok ni tambah sadis mungkin. Tak detik malam, aben punya orang deti. Tapi hukuman ya tetap berjalan. Tapi hukum ketok tanang sobu. Hukuman ya tetap berat bagi pelaku perampok, muntahib ni kan. Cuma karena rampok agak banyak orang benih secara samar. Mon secara samar dia nyaman ngecok, mon terang-terangan dia nyaman ngerampok, mon orang autang se tak nyaur ya penipu dia ya. Oh tak sanji, ngencem geng tak pembeli, khain pengkhianat dia. Cencemi boleh. Boleh tak punya apa orang dia. Jadi telok ni cewi kapi pun, sampai coba-coba. Ane soro gelek jongocoy soro jengar jongocoy soro. Pinter dadi orang dia. Ane soro ning orang tak nyoro king jongoco. Bomon bule jongoco kelakonku biku lho. Oh repot angel mulai dari jaga kecela. Jongoco ku dadi lagi nongku. Mau bule jongoco. Soro lalon lah empati nongku. Ya bodoh kake. Eno mindrim dia, ya nomongku, ya ngapok colon kake. Mun kula soro jak lakone, dia, king jongoco dia, kake lakone ongku. Bon,
matur muga selamat kabeh. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bishawab.